I ljudi, pozdrav, ćao, zdravo, kako ste? Evo danas malo drugačiji klip od onog na što ste navikli. Danas sam rešio da napravim klip o igricama koje sam ja prvi put igrao. Kako sam ja počeo, prva igra je neka crno-bela tabla sa dve linije koje se dodaju sa nekom lopticom i tu koja linija promaši, ona gubi poen, to jest ova koja je dala gol, njoj se računa, tako da eto, to je prva igra koju sam ja video u životu. Ne znam nija ko je napravio, ni koje godine je to napravljeno, ali eto, to je prva igra. Zatim kod drugara, kad je nabavio Commodore, to je tada bio hit, tu smo igrali karate, naravno player 1, player 2, mlatite se tamo, onaj sudija sudi i ko pobedi, taj je pobedio, jel? Zatim tu su neke olimpijske igre, evo i sad se bliži olimpijada, ali eto i na Commodoru je bila takva vrsta igre. Šta tu ima? Skakanje s motkom, trčanje, skok u dalj, bacanje onog diska, kugle. Šta smo još tu igrali? Da se seti malo, fudbal, naravno, fudbal je bio, naravno grafika ni blizu ove današnje, i Terry's Big, evo to je i on, to je neki mali što ide iz kakuće, bez veze. Ali te igre su se pokretale, naravno evo ovo je slika Commodora, pokretale su se, ubacite kasetu, jel, kastofon očita, ali glava mora da bude naštelovana pomoću šrafcigera. Jer ako ne naštelujete glavu od ovog kastofona, džaba vam sve. Igra neće funkcionisati, tu je i joystick, naravno, s kojim ne bi mogli da igrate igre. Posle Commodora došla je Sega Master System. Šta reći o njoj? Ne znam ja koliko je to bita, da li je 8 ili 16, mislim da je 8. Tu su igre koja je, to jest jedna igra je bila instalirana na tom sistemu, to je Alex Kidd, ovaj prvi, u tom nekom čudnom svetu. Šta sam još igrao na toj Segi, ovaj neki Alex Kidd in Shinobi World. Zatim, to je stvari taj Alex Kidd, on je neki čovečuljak koji spašava tamo neku princezu, bori se protiv raznih neprijatelja. Šta još tu da kažem, da vidimo, Golden Axe naravno, to je recimo kao Conan, onaj sa Schwarzeneggerom, taj je išao s ovom njegovim sabljom, to jest mačem, i pičio tamo po ovim neprijateljima. Igra Mickey Mouse naravno, slično kao Mario što je na Nintendo, on tako ide iz kakuće po nekim neprijateljima isto i bori se protiv zle veštice. U stvari ide nju da pronaći, valjda na kraju igra nju rokne. Posle Mikija sam igrao Double Dragon. Ona dva momka idu da spasu devojku i tamo mlate se sa onim badžama. Koja je sljedeća igra da se setim? Outrun, naravno, Outrun. Tip i riba u crvenom automobilu, piče na plažu. Imate koliko ovdje ima, 1, 2, 3, 4, 5. 5 načina da dođete do cilja, zavisi gdje skrećete tamo na onim raskrsnicama. Zanimljiva igra, ali kad riknete, to jest kad vam vreme istekne, game over i sve iz početka. Nema save game. Nažalost. Posle te igre Psycho Fox. To je, vi ste neka lisica sa nekom pticom na leđima. Idete, razbijate neka jajašca i ubijate isto tamo neke skakavce. Ovaj je tu glavni bidža. Možete da budete ta lisica, majmun, tigar valda i nilski konje. Ako se dobro sećam te igre. Tu je Shinobi naravno. On je neki ninja. Isto tamo ima, baca one zvezdice, strelice, šta li su, ima sablju, ima motku neku i mlati tamo po zelenim ninjama. Šta je onda bilo još? Sportske igre naravno. Tu je super tenis. Tu možete igrati 1 player ili 2 playera. Zavisno, jel,
da li ste sami ili imate nekog od drugova tu. Zatim fudbal, grafika katastrofa, ali u ono vreme je bila fantastična. Isto može je player 1, player 2. I hokej, naravno, hokej. Sjećam se da u tom hokeju bila i reprezentacija Jugoslavije, ali u najnižem rangu. Ne znam zašto je tako, ali bilo je to. Tada tako. Koja je još bila? Altered Beast, da. To je neka igra na nekom groblju, neki mrtvaci izlaze iz zemlje, napadaju vas, vi ste na početku neki mali momčić i vremenom neki kerovi dolaze da vas napadnu i ako ubijete belog kera, iz njega izleti bela kuglica i kad tu kuglicu uvatite, povećavate se i menjate oblik igrača. Možete da budete vuk, zmaj i još nešto. Ali se ja ne sjećam. I medved valjda. Ne sjećam se tačno koja je još bila životinja u pitanju. Nakon Sega Master sistema došao je NES, to jest Nintendo sistem. Tu sam igrao Double Dragon 2, dosta dobra igra. Po meni bolja je ova dvojka nego ona jedinica na Segi. Isto 2 igrača idu da spasu devojku, naravno, standardna priča. Naravno tu je Super Mario Bros. Trojka, da njega ne spominjem, igra je savršena po meni, u ono vreme bila i sad. Zatim da se sjetim, da, tu je onaj Duck Hunt, imate onaj pištoljčić, leti vam one patike po ekranu i ker onaj skuplja lov što ste ulovili. Šta se još igrao s tim pištoljem, bio je ovaj Wild Gunman. Tu je ono ko potegne brže, ili vi ili ovi Meksikanci ili šta li su već tu na divljem zapadu se rokate po njima. I još jednu igru sam igrao Super Tank, tu ste vi neki tankić, naravno to isto može udvoje i treba da ovog orlića dole u dnu ekrana da ga roknete, da osvojite tog. To je cilj igre. Buđite tank, ne znam, imate razne vrste topova, možete valjda i vatru da bacate, trenutno ne sjećam se baš tačno kako je to sve išlo. I zadnja konzola, naravno ovo su sve bile konzole koje sam spominjao sem Commodora, je Sega Mega Drive. Tu sam igrao igre Boogerman. Boogerman to je neki mali zeleni skakavac, čovječuljak šta li je, on podriguje i prdi tamo na protivnike, tako ih ubija u toj nekoj njegovoj močvari, šta li je već, ako se dobro sećam, ako ne, nek me neko ispravi. Simpatična igra. Zatim je tu bio onaj Jim Glista. Trojka, valjda. Ili dvojka, nemam pojma sad koja je. On ima na njegov pištolj svemirski i može glavu da skine pa s njom da bičuje tamo po protivnicima. U ono vrijeme zarazna dosta igra. Tu je Mortal Kombat 2, naravno. I trojka. Mortal Kombat 3 i dvojka, to su bile ono za zezanje sa društvom. Naravno isto player 1, player 2 i udri. I posljednja igra je bila NBA Jam. NBA Jam, isto možete protiv kompa ili protiv drugara. Malo nerealno, jel? Vodi se na zakucavanje tamo i ludorije. I šta znam, eto, to je otprilike to što se tiče igara koje su obeležile taj period 90-ih. Eto, ništa, ljudi,
vi ostavite tamo koment na ovo što sam snimio. Da li ste vi možda igrali neke od ovih igara, napišite, udrite like ako vam se svidio ovaj video. Šerujte sa prijateljima, drugarima, možda su i oni igrali neku od ovih igara što sam nabrojao u klipu. Ljudi, eto, to je to. Vidimo se, ozdraćao zdravo i MD do narednog klipa. Ćao se.